Ibihe byiza kuba dukurikiye hano ku Mbaraga Media TV. Uyu akaba ari wa mwanya twahariye abatumirwa. Uyu munsi tukaba tugiye gukomezanya na wa mutumirwa musanzwe muze hano kuri mikoro ndetse na televiziyo z'Imbaraga Media TV. Tukaba tugiye kumwakira ngo abashe kudusesenguriramo no kutunyuriramo ku bijyanye n'ibi bintu muri kumva biri gucicikana hano mu Rwanda, si mu Rwanda honyine no mu Bwongereza, bijyanye no kohereza impunzi zivuye mu Bwongereza mu Rwanda. Umutumirwa akaba ari Muragijimana Edizo. Umutumirwa, umwanya n'uwawe. Murakoze cyane Imbaraga Media TV. Nishimiye kongera kugaruka kuganira namwe. Rero kuri iki kibazo kijyanye n'impunzi ziva mu Bwongereza cyangwa se abimukira, ni ikibazo kiri kuvugwa cyane, cyavuzweho cyane mu Rwanda. Ubwo rero murakoze cyane kuntumira kugira ngo nanjye ngire icyo nakivugaho. Ariko mbere y'uko ngira icyo nkivugaho, nagira ngo mbanze mbasabe muturebere imvo n'imvano yatambutse kuri BBC, hanyuma turebe icyo abatumirwa bakivuzeho kugira ngo nanjye ngire agakeregeshwa nshyiraho, ariko tubanje kucyumva. Murakoze. Mwaramukanya amahoro mwese muteze amatwi. Imvo n'imvano y'uyu munsi yibanze ku kibazo kimaze iminsi kivugwa ku isi cyo kohereza mu Rwanda abantu binjira mu Bwongereza bambukiye mu nyanja bagakoresha ubwato bw'amagendu bakaza gusaba ubuhungiro muri iki gihugu cy'Ubwongereza. Ubu busabe bwabo bukazajya busuzumirwa mu Rwanda. Indege ya mbere yagombaga guhaguruka hano i Londres mu Bwongereza kuwa kabiri w'iki cyumweru ijyanye abo bantu ba mbere, ariko iburizwamo kubera icyemezo cy'urukiko rw'Uburayi rushinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu. Leta y'Ubwongereza yanze kuva ku izima nubwo icyo cyemezo cyo kohereza mu Rwanda abo bantu basaba ubuhungiro cyamaganywe n'abayobozi batandukanye mu Bwongereza, imiryango irengera ikiremwamuntu, abayobozi b'amadini ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. No mu Rwanda hari abanyapolitike bake batavuga rumwe na leta banenze icyemezo cya leta y'u Rwanda cyo kwemera kwakira abo bantu. Ubwongereza buravuga yuko icyo cyemezo kigamije gukumira abantu binjira mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko bakoresheje ubwato buto bw'amagendu bwambukiranya inyanja ya Mediterane. Ubwongereza kandi buravuga ko ari uburyo bwo kurwanya abakora amagendu yo kohereza abantu mu Bwongereza. Ikindi leta ivuga ni ukurwanya abantu bahitanwa n'imihengeri yo mu nyanja kubera ko ubwato bashyirwamo n'abakora iyo magendu butabigenewe. Bitewe nuko leta y'Ubwongereza yanze kuva ku izima, imiryango yaranira uburenganzira bw'abantu bari mu kaga basaba ubuhungiro ndetse n'imwe mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu bahagurukiye kurwanya icyo cyemezo babinyujije mu nkiko za hano mu Bwongereza ndetse n'urukiko rw'Uburayi ruharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu. Nyuma yuko inkiko zo mu Bwongereza zitesheje agaciro ikirego cy'iyo miryango, bahise biyambaza urukiko rw'Uburayi rushinzwe uburenganzira bwa muntu ruri i Strasbourg mu Bufaransa. Icyemezo cy'urwo rukiko nicyo cyaburijemo ku munota wa nyuma urugendo rw'indege ya mbere yagombaga guhaguruka yerekeza mu Rwanda itwaye abantu ba mbere 7. Ibyo byabaye mu ijoro ryo kuwa kabiri w'iki cyumweru ubwo iyo ndege yari isigaje gusa iminota 7 ngo ihaguruke. Urwo rukiko rwemeje ko 3 muri 7 bari muri iyo ndege badashobora koherezwa mu Rwanda hatarafatwa icyemezo cya nyuma cyo kureba niba uwo mugambi utanyuranye n'amategeko, ibyo bita judicial review, iteganyijwe mu kwezi gutaha. Ariko leta y'Ubwongereza iracika intege. Yavuze yuko igiye gutegura undi mugambi wo kujyana abo bantu mu Rwanda. Leta y'u Rwanda nayo ivuga yuko idaciwe intege kandi yuko igifite ubushake bwo kwakira abo bantu nibaramuka bageze mu Rwanda. Mu masezerano azamara imyaka 5 leta y'Ubwongereza yagiranye na leta y'u Rwanda agashyirwaho umukono ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 4 muri uyu mwaka, Ubwongereza
buzaha u Rwanda amapaundi agera kuri miliyoni 120 yo kuwushyira mu bikorwa. U Rwanda narwo rukagomba gutuza abo bantu ahantu hameze neza, bakagira ubuzima bwiza, umutekano hamwe n'uburenganzira bwo kujya aho bashaka igihe cyose bashakiye nk'uko biteganywa n'amategeko agenga abatuye mu Rwanda. Ubu rero haribazwa amaherezo y'uku gukururana kuri hagati ya leta y'Ubwongereza n'iyo miryango ivugira abo bantu. Muri iyi mbonimvano haribazwa amaherezo y'iki kibazo. Abarwanya iki cyemezo se barishingira kuki, naho se abagishyigikiye bo barishingira kuki? Ese leta y'u Rwanda ivuga iki kubavuga yuko idakwiye kwakira aba bantu kuko icyo gikorwa gihutaza ikiremwa muntu? Abatumire bacu ni Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda, Claude Ntezimana, umushingamateka akaba n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka Green Party ryo mu Rwanda ridashyigikiye umugambi, Victoire Ingabire, umuyobozi wa Darfa Umurinzi, ishyaka ritaremerera gukorerwa mu Rwanda nawe nyine utemeranya n'uyu mugambi. Turi kumwe kandi na Egide Ruhashya, uyoboye Igicaniro TV gicisha ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga, akaba ari umunyarwanda uba hano mu Bwongereza, we ashyigikiye uyu mugambi. Iki kiganiro cyateguwe kandi kiyobowe na Ferenga Kwaya. BBC gahuza miryango ibukavu ni kuri FM 102.2. Mbere yo guhijambo abatumire bacu, reka mbanze nitabaze mugenzi wanjye Prime Ndikumagenge abanze abagezeho ibikubiye mu masezerano Ubwongereza bwagiranye n'u Rwanda kuri uwo mugambi. Ikigamijwe n'ayo masezerano no gushiraho indinganizo y'ingene abarondera ubuhungiro dosiye zitakiriwe mu Bwongereza barungikwa mu Rwanda, rugaca ruziga rukabaha ubuhungiro canke rukarungika abo dosiye zabo ziba zizwe ariko ntizemerwe. Ibyo byose bikozwe hisunzwe amategeko y'u Rwanda, amasezerano mpuzamakungu agenga impunzi, uko ibintu bikorwa muri iki gihe ku rugero mpuzamakungu, harabwe n'amategeko mpuzamakungu agenga agateka kazi na muntu. Kugira haba amadidane, impande zombi zivuga ko aya masezerano ari hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda, ko rero ibiyerekeye canke ishirwa mu ngiro ryayo atawundi numwe biraba, yaba umuntu canke sentare. Ku gice ca mbere cy'ibijanye n'ingene abantu barungikwa, Ubwongereza nibwo bushinga igihe co gusaba ko hari abantu barungikwa n'igitigiri cabo, ariko si ngombwa ko hari abantu butegerezwa gusaba kurungika. Ubusabe bwo kurungika abantu bwose bubanza kwemerwa n'u Rwanda. U Rwanda rubakira hisunzwe ubushobozi rufise n'ibibazo byose bijanye n'irungikwa ryabo, kandi nta na kimwe gihatira u Rwanda kwakira umuntu rutaronse amakuru akwiye ategekanijwe n'aya masezerano. Mu kurungikwa mu Rwanda, Ubwongereza nibwo bukora ibikenewe byose mu kubatwara n'indege canke mu bundi buryo. U Rwanda narwo rwiyemeza kwakira ku butaka bwarwo abo barungitswe, rukabaha aho bashikira habereye ku magara yabo, umutekano no kubaho neza. Umuntu azoba yarungitswe azoba afite uburenganzira bwo kuva no kuja iyo ashaka avuye aho yashikiye, hisunzwe amategeko y'u Rwanda agenga abandi bose baba muri ico gihugu. Mu kwiga amajoshe yabo, u Rwanda ruzokubahiriza igihe cyose amategeko mpuzamakungu yo gukingira abasaba ubuhungiro, uwarungitswe aronke ubuhindura indimi n'umufasha ku bijanye n'amategeko ku ntambwe yose ijanye no gusaba ubuhungiro. Hari utifuje gusaba ubuhungiro, u Rwanda ruzoraba ukundi rumwakira rwisunze amategeko yarwo. Abemewe nk'impunzi bazoca baba mu Rwanda hagendewe ku mategeko mpuzamakungu agenga impunzi. Abatemewe nk'impunzi, u Rwanda ruzoraba ko hari izindi ngeramizi bafise nko kwicwa canke kuburezwa igufa hamwe bosubizwa iwabo, gutyo bace bemererwa kuguma mu Rwanda hanyuma bakingirwe co kimwe n'abemewe nk'impunzi. Kuzoba atemewe nk'impunzi kandi ntibasange hari izindi ngeramizi ashobora kugira, u Rwanda ruzomuha amahirwe yo gusaba kuba muri ico gihugu ku zindi mvo. Bidashobotse, u Rwanda ruzomurungika mu gihugu afise uburenganzira bwo kubamwo, atana hamwe aronse yoja, u Rwanda ruzomuha impapuro z'abinjira mu Rwanda. Ivyo bikorwa byose bizogenzurwa n'umugwi uhuriwemwo abaserukira impande zombi, kandi uzoba ari umugwi wigenga. Abo byokenerwa ko basubizwa mu Bwongereza bisabwe n'amategeko, u Rwanda rutegerezwa gukora ibikenewe kugira ngo abo bantu barungikwe. Ku mataki yo kwaduka ku bijanye n'aya masezerano, impande zombi ziyemeza kuyakemura zonyene,
kandi ko ataruhande na rumwe ruzokwitura urundi rwego urwo ari rwo rwose mu gutorera umuti ayo matati hanze y'aya masezerano. Aya masezerano afise ikiringo c'imyaka 5, ikiringo gishobora kongerezwa impande zombi zivyumvikanye ko, kandi bigasabwa umwaka imbere yuko ikiringo ca mbere gihera. Aya masezerano aja mu ngiro kuva umunsi atereweko umukono n'impande zombi. Arakoze Prime Ndikumagenge. Abatumire bacu bihangane kandi mbanze mbumvishe uko umushikiranganje w'ubutegetsi bw'igihugu hano mu Bwongereza Priti Patel yabwiye inteko nshingamateka y'Ubwongereza uko yakiriye isubikwa ry'iriya ndege yagombaga guhaguruka kwa kabiri. Hari ikintu kimwe nifuza ko tumvikana neza uyu munsi nyakubahwa Tegera c'umukuru w'inteko. Sentare ya Buraya yubahiriza agateka ka muntu ntiyemede yuko umugambi canke igikorwa cyo kwimura bimukira bidakurikije amategeko. Ariko babujije gutwara 3 muri bo bari kujanwa n'indege ya nijoro. Uko kubangira kubimura kandi kuri mu biringo bitandukanye, ariko so guhagarika burundu kubarungika mu Rwanda. Uwari we wese sentare yategetse yuko afungurwa ashashigwa ko ikimenyetso kidufasha kugenza hari hose mu gihe tugitunganya umugambi wo kubimura. N'ubwingingo ya sentare ya Strasbourg itadushimishije kandi yadutangaje, uravye imanza zose uko zagenze muri sentare za hano mu gihugu, turacahagaze kuri uyu mugambi. Uko gushaka kutangira bitiye mu masentare nyakubahwa Tegera c'umukuru w'inteko naho bitaniye n'ivyo dukunze kubona no kuzindi ndege zitwara abandi birukanywe, kandi tuzi yuko amategeko yo mu gihugu na mpuzamakungu tuyubahiriza. Tukaba rero ingendo zikurikira n'izizokurikira muri kazoza turaswaratanguye kuzitegura. Sentare za hano mu gihugu zibona yuko izo ngendo z'indege zokomeza. Uko niko Priti Patel yabyakiriye. Mwebwe mu Rwanda ale mukurarinda mwabyakiriye mute? Twabyakiriye nka gahunda isubitswe kuko n'ubundi twari tuzi yuko kuva amasezerano yashyirwaho umukono twabonye ko habaye impaka nyinshi. Ngiye ku giti cyanjye uretse ko no mu nama twabiganiriye nk'umunyamategeko narababwiye ko byanze bikunze bizagera no mu nkiko, ari ababifite ingingimira cyangwa se abafite icyo babivugaho ko nibabona ibintu bigiye kujya mu bikorwa byanze bikunze bazitabaza inkiko, cyane cyane yuko mu masezerano yabaye hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza ntawari gutinyuka ngo avuge ngo aya masezerano ntabwo ashobora kurebwa mu rukiko. Ibyo ntibyari gushoboka. Twari tubyiteze rero ko biriya bishobora kuba byabaho. N'ikimenyimenyi ngira ngo umunsi indege yagomba guhaguruka mu Rwanda habaye ikiganiro n'abanyamakuru bakabaza batise abantu barahaguruka ryari, baraza ryari, haraza bangahe, tukabasubiza tuti ibyo biraterwa n'icyemezo kibuze gufatwa kuko n'ubu ngubu imanza zirimo ziraba. None hari icyo byononye kubyerekeranye n'ukuntu mwari mwiteguye mu buryo bujyanye n'amafaranga, hari ikintu byishe ku ngengo y'imari yanyu? Rwose kubirebana n'imyiteguro ntacyo byononye, kubera yuko niba mwibuka neza bijya gutangira bavuga abantu bamenyeshejwe kuza mu Rwanda, hari hamenyeshejwe abantu bagera ku 130, ku buryo mu Rwanda hahise hategurwa n'ubundi ko yari isanzwe iteguye hoteli yajyamo abantu 100. Bari biteguye rero kubirebana n'ingengo y'imari ikoreshwa nk'uko mwabivuze bitangira. Ibyo ngibyo birebwa n'igihugu cy'Ubwongereza. Amafaranga ya mbere yoherejwe amasezerano akimara gushyirwaho umukono. Kubirebana n'u Rwanda rero ntacyo byononye rwose ku myiteguro yari ihari. Ubwo amafaranga ya mbere yoherejwe nangahe? Nari ya miliyoni 120 z'amapaundi. Ayo ngayo ko mwayavuze yoherejwe amasezerano akimara gushyirwaho umukono. Reka noneho twumve n'abandi uko babyakiriye. Claude Nezimana, mwebwe mwabyakiriye mute mumaze kubona kiriya cyemezo gifashwe iriya ndege igahagarikwa? Bitewe n'ubusabe twari twaratanze kuva mbere ndetse n'ibyo twatangaje, twavugaga ko mu by'ukuri ziriya mpunzi zidakwiriye kuza mu Rwanda. Kuba rero nyuma y'uko urukiko rw'Uburayi rutangaje biriya twumvishe ari igisubizo ku byifuzo byacu, ndetse n'ubu dukomeje gusaba ko mu by'ukuri ziriya mpunzi zitaza. Kubera yuko impamvu twarazigaragaje, iya mbere ni uko dusanga Ubwongereza bwarirengagije amasezerano mpuzamahanga bwasinye yo kwakira impunzi cyangwa umuntu wese uje guhungiraho,
bukaba bwiyambura inshingano zabwo, ahubwo bukaba bugiye kohereza inshingano bwakabaye bukora ku kindi gihugu, tukumva mu by'ukuri ibi ngibi ari umuco mubi ibihugu byaba bitangiye gutangira kwakira cyangwa gukurikiza wo kutita ku mpunzi, kutita ku muntu uzi guhungiraho afite ibibazo, ahunga urupfu cyangwa ahunga imibereho nk'iriya baba baje baturukamo. Ikindi ni uko u Rwanda rusanzwe rufite impunzi rwakiriye kuva mu Burundi, muri Congo ndetse no muri Libya. Ibyo nk'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ntabwo twigeze tubirwanya, kuko twumva ko ari inshingano z'u Rwanda, ndetse n'izo muri Libya ntabwo twabirwanyije kuko ziriya mpunzi zari ziri muri transit zitaragira aho zigera, tubona ko zatereranywe. Ariko kuri iyi nshuro ntabwo twumva impamvu Ubwongereza bushobora kohereza abantu bageze ku butaka bwabo bakifuza yuko bajya kuba ku bundi butaka. Tukabona mu by'ukuri ibyo atari igikorwa cy'ubumuntu cyangwa kirengera uburenganzira bwabo. None twibaza, Ubwongereza ni cyo gihugu kinini ugereranyije n'u Rwanda, ntabwo twumva ukuntu batabakira bakifuza ko u Rwanda rwo rwakira izo mpunzi. None nkawe uri umushingamateka, ibyo byose utubwiye waba warabigejeje mu nteko mbere y'uko ibi byemezo bifatwa? Ntabwo iki kibazo kigeze cyangwa iyi gahunda yigeze iganirwaho mu nteko, kubera yuko amasezerano aza mu nteko tukayaganiraho, ariko hari n'ayataza aba ashobora kuba yakorwa mu bubasha bwa guverinoma kuko amategeko abiteganya. Hanyuma se ko noneho ari mu rwego rwa guverinoma, mwaba mwarabibwiye guverinoma? Twabikoze nk'ishyaka, ntabwo twabikoze nk'inteko, kuko guverinoma ibifite ibyo yakoze bifite mu bubasha mu rwego rw'amategeko. Ntabwo rero kubibabwira byagira icyo bitanga kandi bakoze ibyo bemerewe n'amategeko. Reka twumve na Victoire Ingabire. Victoire Ingabire, namwe mwarabyamaganye muri Darfur umurinzi, mwebwe mwabyamaganye kubera iki? Muri rusange urebye amasezerano hagati ya leta y'u Rwanda na leta y'Abongereza nta tegeko na rimwe yubahiriza, kuko ubusanzwe bavuga ko urebye iriya convention yavuze ari amasezerano mpuzamahanga agenga impunzi, hariho navuga ko impunzi igihugu cya mbere bagezemo nicyo kigomba kubaha ubuhungiro. Ni ukuvuga ko rero bari abantu Abongereza banyuze muri manshi bakinjira mu Bwongereza, bavuze mu Bufaransa, niba batuze mu Bufaransa. Ubufaransa nabwo bureba igihugu cya mbere kitari igihugu cyabo kavukire bavemo bakandagiyemo, ubundi amasezerano no kwanga uko avuga. Ariko ibintu leta y'Ubwongereza n'u Rwanda barimo bakora nta tegeko na rimwe byubahije byica amategeko. Nicyo kintu cya mbere gituma tutabyemera. Ubwo itegeko bishe ni irihe? Ni amasezerano mpuzamahanga agenga impunzi. Hari ingingo ivuga yuko muri amasezerano hari aho bavuga yuko impunzi igihugu cya mbere igezemo niho bagomba gusuzuma ubusabe bwe bwo kuba impunzi. Kereka iyo agiye nko gusanga umuryango we mu kindi gihugu, icyo gihe baramwereka akagenda. Ariko abo bantu ntabwo baje mu Rwanda kuko ari imiryango yabo baje gusangayo. Igihugu cya mbere kigomba kureba ikibazo cyabo cy'ubuhungiro ni igihugu cy'Ubwongereza. Nta mpamvu n'imwe igihugu cy'Ubwongereza kigomba kwiyambura inshingano zacyo kikaziha u Rwanda. Ibintu barimo bakora ibihugu byombi rero, u Rwanda nta tegeko na rimwe rushingira ku rwakira impunzi zivuye mu kindi gihugu, kuko ni impunzi igihugu cy'Ubwongereza cyashoboraga kwakira. Nk'uko Honorable Ntezimana amaze kubivuga, ntabwo ari kimwe n'izira mpunzi ziva muri Libya, ntabwo ari kimwe n'impunzi zigize hano mu Rwanda zivuye i Burundi cyangwa muri Kongo, mu bihugu duturanye. Ariko ziriya ni impunzi zageze mu kindi gihugu zishaka no kuba ari naho zisaba ubuhungiro, ni naho zishaka kubusaba, ntabwo zishaka kuza ku bwende bwazo mu Rwanda, ziraza bishyizweho agahato. Ntabwo bashaka no kuza ku bwende bwabo. Madame Victoire, ibyo ngibyo urimo uravuga iyo biza kuba bifite ishingiro, inkiko za hano mu Bwongereza uhereye ku rukiko rukuru, urukiko rw'ubujurire ndetse n'urukiko rw'ikirenga, ibyo ngibyo uvuga iyo biza kuba bifite ishingiro ntibaba barabyemeje bagahagarika iyi ndege kugenda? Ntabwo izo nkiko zigeze zijya mu mizi kureba niba ayo masezerano yubahije amategeko. Icyo barebaga ni abantu bari basabye gusa, ikirego cyari cyatanzwe ni ikirego kibanziriza urubanza mu mizi, ni ikirego cyageraga ngo kujyana abantu mu Rwanda bibe bihagaze.
ariko ntabwo urwo rukiko rwigeze rusuzuma niba ayo masezerano amategeko. Ni nabyo bizanakorwa mu kwezi kwa karindwi, ari naho nizera yuko rwose amategeko azubahirizwa. Igihugu cy'Ubwongereza n'igihugu kizwi ko cyubahiriza amategeko, twizera ko amategeko yose azarebwa agasuzumwa neza, hanyuma amategeko ntiyicwe, abantu bagahabwa ubuhungiro bikurikije amategeko. N'igihugu kigomba kubaha ubwo buhungiro atari ubwumvikane hagati y'ubuyobozi bw'ibihugu bibiri ku mpamvu bafite ku isi habo ariko zitubahirije amategeko. Impamvu ya kabiri n'ubushobozi bw'u Rwanda. Nubwo Ubwongereza buzaha u Rwanda amafaranga yo kugira ngo babe bacumbikiye abo bantu, twarabonye batweretse amahoteli bazacumbikamo, batwereka iriya nzu Hope yabagamo abana barokotse jenoside, hamwe nkanibaza abana barokotse jenoside nubwo bakoze bakajya ahandi ariko iwabo haratsiratsijwe, niyo mpamvu babaga hariya ntabwo bari bafite bataha. Uwo mwana aramutse ashatse cyangwa akora business bikamuhomba ntabwo akiri umwana barakoze, yajya hehe? Kuko abagifite imiryango babo bajya iwabo, abo bana bazagiye ko bari bazi kuri nzu ariyo bazabamo, none bakaba barabavanyemo babashyira ngo bajye hariya. Aho ndifuza ko umuvugizi wende wa leta aza kuza kutubwira aho abo bantu bazajya bari barubakiwe iriya nzu. Ariko hari n'andi mahoteli. Ni byiza ko amahoteli yabonewe ikiraka cy'igihe gitoya, ariko icyo ndeba ubu ngubu n'abo bantu bazanyemo n'izo mpunzi, ni umuntu ugomba kuba isanganiro ry'ibyemezo byose. Uwo muntu bazanyemo leta y'Ubwongereza ikamurihira amafaranga, ese uwo muntu nyuma leta igiye Ubwongereza itakishyura, leta y'u Rwanda izamumarira iki? Baravuga ngo bazabaha akazi, ariko tuzi ko dufite urubyiruko ibihumbi n'ibihumbi byarangije bihora birira ahantu hose bivuga biti dufite ikibazo cy'ubushomeri. Leta izabaha akazi ikuye he? Itabona nakwiha abene igihugu. Ntabwo ari kwanga ko impunzi nziza, kuko n'izo mpunzi zindi zaraje ziba hano mu gihugu cyacu, ariko nta bushobozi dufite. Twe turareba ko Ubwongereza bufite ubushobozi buruta ubw'u Rwanda. N'ikimenyimenyi nuko buvuga buti turabagereka n'amafaranga, turabaha abantu tubagerekaho n'amafaranga. Urumva ni ikibazo gikomeye. U Rwanda rero twe kwirarira tutazahatera baba ngo twiyemeze gukora ibintu birenze ubushobozi dufite, kandi noneho twakira umuzigo igihugu cyo kidafite umuzigo n'umwe, kidurusha n'imbaraga, kiturusha n'ubushobozi, kinatubwira ngo ndabaha amafaranga mwakira abo bantu. Reka mbere yuko njya kwa Egide mbaze Alain Mukurarinda kuri ibi bibazo bibajijwe na Victoire Ingabire ndetse na Claude Ntezimana. Alain Mukurarinda, wabishyura iki wumvise ibyo bavuga? Baravuga ko Ubwongereza ntabwo bukwiriye kwiyambura inshingano zabwo. Uyu ni umuco mubi cyane wo kutita ku mpunzi bahawe, ndetse Ubwongereza ni igihugu kinini ku buryo u Rwanda atari rwo rukwiriye kuzanwamo aba bantu, ngo ntabwo bikurikije amategeko mpuzamahanga agenga impunzi, ndetse n'abantu bavanywe muri iriya hoteli bakavuga ngo abangaba nabo barahohotewe. Se bashyizwe hehe? Birajya hehe? Wabasubiza iki Bwana Mukurarinda? Ndagira ngo mbere na mbere twibutse yuko ibihugu byombi ni ibihugu byigenga, ni ibihugu bifite uburenganzira busesuye bwo kugirana amasezerano. Ibyo ngibyo rero iyo ibihugu bibiri bigiranye amasezerano ni kimwe n'iyo abantu babiri bagira amasezerano niyo ahinduka itegeko ribagenga. Hanyuma rero kuvuga ngo binyuranya n'amasezerano mpuzamahanga, harimo ibyo bavuga bageraho nabo bakivugurura. Aravuga ati igihugu cya mbere ugezemo nicyo usabamo ubuhungiro. Umuntu yaturuka muri Cote d'Ivoire akagera muri Senegal hari umutekano, akambuka akanyura muri Mauritania, akambuka akanyura muri Tunisia, akabarenza ibihugu bine, yamara kwambuka Mediterane nagize Imana ntarohame, akinjira muri Portugal, akajya muri Espagne, akajya mu Bufaransa, bikaba bibaye bitandatu, akongera akajya mu Bwongereza. Nkuko Madame Ingabire avuze ati kuki batabasubiza mu Bufaransa no muri Espagne n'ibyo? Nyine niba abantu ntibibaza icyo kibazo, kuki ibyo bihugu byose baba bambutsemo bitabahagarika? None se niba ibyo bihugu byose bambutse bitabahagaritse, kubera icyo Ubwongereza bwo butagira uburenganzira bwo kuvuga ati imipaka yacu turayicunga gutya? Aho ngaho urumva ko harimo kwivuguruza. Ikindi kandi ayo masezerano mpuzamahanga bavuga arasobanutse. Ntabwo umuntu uhunga ari uvuga ngo ngewe ndahangaha muri Aziya nhisemo kujya mu Bugereki. Umuntu uhunga ashaka hari umutekano, nk'uko Madame Ingabire yavuze n'abandi bati yahagera bwa mbere bakamwakira nyine. Ariko iyo myumvire itagishoboka, noneho muri uko kudashoboka bigatuma abantu bagenda bakatikirira mu butayu, bigatuma amashyirahamwe y'abagizi ba nabi abafata akabagira abacakara, akabica, akabavyora cyangwa akabafata ku ngufu, bigatuma abantu bambuka bakarohama mu nyanja mwabikomojeho, abantu bose barebera. Igihe kirageze kugira ngo icyo kibazo gishakirwe igisubizo,
kandi mu yindi myumvire, mu yindi mitekerereze mishya. Ntabwo tugomba kuguma mu bintu bya kera bigaragara ko uyu munsi nta gisubizo bitanga. Abanenga bose ni uburenganzira bwabo, turanabyemera cyane, kuko mu mpaka hashobora kuvamo n'ibindi bitekerezo. Ariko se aho ngaho tutararengana aho ngaho kugira ngo usubize kiriya, mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi hano muri iki gihugu aravuga yuko aho kugira ngo bafate aba bantu babajyane mu Rwanda batanga ayo mafaranga angana gutyo miliyoni 120, bari bakwiriye ahubwo gufata amafaranga atanageze n'aho ngaho bakayaha Ubufaransa kugira ngo Ubufaransa aribwo bukumira abo bantu. Ibyo byo bivuga biki? Ibyo ngibyo nkunze kubivuza ko ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari muri na opposition, ariko guverinoma yafashe indi nzira, ibifite uburenganzira, ibiherwa nuko yatowe, ikaba ariyo ifite inshingano zo kujera cyangwa se gucunga igihugu muri iyi manda. Ntabwo rwose ibyo ngibyo byantangaza, sinanabyamagana, sinanabibuza yuko umuntu avuga icyo atekereza, ariko guverinoma iriho yo yafashe icyo cyemezo, iragisobanura, kandi nk'uko kanya bavuze bavuga ati binyuranyije n'amategeko. Uretse iyo ngingo bavuze kuvuga ngo umuntu yageze mu gihugu bagomba kumwakira, tujye tunamenya gutandukanya impunzi n'abimukira kubera impamvu z'ubukungu. Abimukira kubera impamvu z'ubukungu babaye benshi, ahubwo ugasanga banabangamira cyane ba bandi koko bakeneye kuba bahunze kubera umutekano, impamvu za politike, intambara n'ibindi byinshi. Noneho ugasanga ibihugu by'i Burayi uyu munsi bifite gahunda zo gukumira. Ibihugu byose by'i Burayi byakumiriye abantu muri Turkiya. Kubera iki kintu abantu bakirengagiza? Bitanga amafaranga angahe buri kwezi baha Turkiya kugira ngo ikumira abanyasiriya barenze miliyoni 3 cyangwa 4? Kubera iki ibyo ngibyo byo ntawe bitera ikibazo? Turkiya nawe ntabwo ari igihugu kikize nk'iby'i Burayi, ntabwo ari kimwe n'icyo muri Afurika. Ariko ntihakabe ibintu bijya ku munzani ngo abantu bashyire ku munzani bahagire 2 poids 2 mesures nk'uko babivuga mu Gifaransa, kuvuga ngo u Rwanda ni rutoya ntirufite ubushobozi. Ibyo ngibyo ni ugushaka guhahamura abantu. Tujye tujya mu mibare. Umwaka ushize Ubwongereza bwakiriye abantu bageze ku 28,395 umwaka wose wa 2021. Uyu munsi mu mezi 6 tumaze kwakira 10,000. Ariko iyo abantu bavuga turi mu mpaka gutya, wagira ngo Ubwongereza bugiye kohereza abantu 100,000 cyangwa miliyoni. Biragaragara ko uyu mwaka bashobora kuzakira abandi bagera ku 20,000, bazagira ku 100,000 ryari, ni ukubona mu myaka 5. Hanyuma se mwe bababwiye ko bazabaha bangana gute? Ntabwo uyu munsi ushobora kumenya umubare w'abazaguha, kuko ntabwo hari hamenyekana umubare w'abazinjira. Ariko mu nteko nshinga amatekano mu Bwongereza, uyu mushikiranganje ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu Priti Patel yavuze yuko bashobora kuzana abagera mu bihumbi. Kuzana abagera mu bihumbi, ariko iyo umuntu avuze gutyo nibyo mvuga nti tujye tubigaburira mu buzima bwa buri munsi. Ni abagera mu bihumbi mu myaka ingahe? Niba uyu munsi bakubwira ati muri 2021 hinjiye 28,000 gusa, uyu munsi mu mezi 6 hamaze kwinjira 10,000 gusa, none se bizagera mu bihumbi ryari? Kandi mumenye yuko na kimwe mu bigamije muri uretse gukemura ibyo bibazo twavuze by'abantu batikira abandi bareba, turanifuza yuko nibura n'umuntu byazanatera ubwoba cyangwa bikamutera ingingimira avuga ati urugendo ndaruretse ngo myahundi cyangwa ngiye ahandi. Ntabwo rero uburenganzira ibihugu byose abo bantu bacamo bakurikije amasezerano kandi bose basinye, bishobora kubuza Ubwongereza nabo gufareba politike bakora bakumvikana n'ikindi gihugu, nabo kiyoba cyasuzumye kikareba niba hari ingaruka mbi byakibaho. Abayobozi bamara gusanga nta ngaruka mbi bakibaho, bagafata icyemezo, kandi nta wanze yuko izi mpaka ziba, yewe no ko bijya mu rukiko ntawe biteye impungenge, nizo nzira ziba bigomba gucamo. Aba bantu Victoire Ingabire yavuze bakuwe muri iriya hoteli, turajya mu mwanya nabyo twongere tubyumvikaneho, abantu bajye bareka kuyobya abantu. Nta bana bavanywe muri ya hoteli. Umutoya wari urimo afite imyaka 28, kandi iriya hoteli ifite nk'uko nababwiye ifite ibyumba 100, nakubyumba 50 bishobora kujyamo abantu 200, hakajyamo abantu 100, harimo abantu batarenze 10. Hari gahunda bari bafite, niba ngombwa tuzaziganiraho zirebana n'ibyo yavuze. Ese abo bantu bakoraga iki? Ese abo bantu byagenze gute? Ese abo bantu bajugunywe hanze? Ntabwo abantu bajugunywe hanze, bafite uburyo bamenyeshejwe, bafite impamba bahawe kugira ngo babashe gukomeza ubuzima. Ibyo bintu byo komeza kuvuga ngo rero ngo abana genocide yabaye mu Rwanda, yabaye muri 1994, umusajije imyaka 28 n'umutera afite 28. Umuntu w'imyaka 28 ntabwo bamwita umwana. Ibyo ngibyo
kandi ntabwo nk'uko byavuzwe abantu baje ngo babwire ngo mu gitondo nimuvume mugende ntacyo babapfunyikiye nta gahunda babahaye. Ibyo birahari, byazakorwa mu kindi kiganiro mubishatse kuko byose birahari birasobanutse. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Reka noneho mbere yuko njya kwa Egide Ruhashya mbanze numvishe Egide ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya Labour Party Yvette Cooper igihe yasubizaga Priti Patel bamaze guhagarika iriya ndege. Hanyuma mbaze noneho Egide nawe uko yabyakiriye. Uyu si umugambi w'igihe kirekire n'uw'igihe gito, buri wese yabibona. Si itegeko ryose rihamye, ni uburyo bwo kuyobya buteye isoni kandi warabizi. Ntabwo ari ukubaka ubwumvikane, ahubwo ni ugushimangira gucamo ibice. Ni guverinoma yo kwiyamamaza. Ntabwo biri mu nyungu rusange, biri mu nyungu zabo za politiki gusa, ahubwo se biteguye guhutaza ibingana iki muri iyo nzira. Ubuzima bw'abantu, indangagaciro z'umwimerere z'Ubwongereza, ubupfura no gushyira mu gaciro ndetse n'isura y'igihugu cyacu. Igihugu cyacu kirenze ibingibi. Dufite amateka maremare yarenzwe no gukora cyane no gushyira imbaraga mu gukemura ibibazo, atari ukuzigabanya ngo tuzishyire mu guhiga udutsiko tw'amabandi ngo dushyire ubuzima bw'abantu mu kaga, ahubwo tugashakira neza impunzi. Ibyo nibyo yakabaye arimo gukora, atari aka kavuyo kariho gaharabika igihugu cyacu. Egide Ruhashya, wowe umaze kumva Yvette Cooper uko yasobanuye ibi bintu bitesheje agaciro igihugu cyabo, wowe ndabizi ko ushyigikiye uyu mugambi yuko ushyirwa mu bikorwa, wowe ubivugaho ikibi? Biratangaje cyane kandi bisa n'ibibabaje kubona ko abahakana cyangwa batifuza ko iki gikorwa kibaho cyo kujyana bimukira n'impunzi mu Rwanda nta n'umwe ubabajwe n'ubuzima bw'aba bantu. Ngewe mpera kure nigira inyuma gatoya nkanareba mbere yuko banagera mu Bwongereza, ese baba banyuze he, ese baba babayeho bate. Aha hantu ndahazi, ndahanyura kenshi, nahasuye. Iyo urenze Dover za Calais aho ngaho, mbere yuko yewe banagerageza kwinjira muri ayo mato adashoboye no gutaraversa ngo bagere iyo bajya, bakanaba banarohama muri izo nyanja, unareba n'uburyo baba babayeho muri ayo mashyamba, kuko ntabwo barya, ntabwo boga, bararwara bagapfa, ni ugusurvivinga. Hanyuma hariho rero n'abiyahuzi bagerageza kurira za train iyo zica hafi aho ngaho kuko zirahanyura. Ikindi ni amakamyo ahanyura barayurira bagaca amahema atwikiriye aho ngaho kugira ngo binjiremo. Ngira ngo mwigeze kubona ikamyo, binjiye mu ikamyo iri frigorifiye, no kuvuga ikamyo ikoze mu buryo bwa frigo ubundi ijyamo inyama cyangwa amafi, bayajyamo baraza bagera mu Bwongereza bapfuye bose. Iyo urebye rero ibyo bintu byose, umuntu arabanza akavuga ati icyambere ni ubuzima bw'aba bantu. Niba ibihugu ibyo Madame Victoire Ingabire yavugaga, avuga ati babasubize iyo babakuye, uretse no kubasubiza, uretse ko Ufaransa ntacyo bubikoraho, niyo wajya i Paris, mu mujyi i Paris barimo botsa ibigori ku muhanda, botsa brochette ku muhanda, wareba naho bari kubikorera ukaba wakumirwa. Ni ukuvuga ngo rero ntacyo nyine abo bantu babamarira, ahubwo aho bashyize amaso ni muri icyo gihugu cy'Ubwongereza. Iyo bahageze, yes, icyo gihe wenda bavuga uti ubuzima bwabo umuntu araburamira, ariko asaba atahagera, kandi ko abahagera ari bo bake. Ikindi kandi aba bana bagwa mu nyanja, abantu babareba, niba koko icyo kintu cy'igihe kikaba cyagira icyo kiramira, umuntu wongere kugwa muri ayo mazi, noneho yewe no gutekereza bavuye aho bari, babanze babitekerezeho kabiri, kuko traverse ibihugu 4, 5, 6 kugira ngo agere mu Bwongereza. Nibyo umuvugizi wa guverinoma yaravuze. Hariho amafaranga ubwe abayagurishije isambu yiwabo, abayagurishije inzu yiwabo, hariho ibintu byinshi cyane abayakoze kugira ngo agire impamba azitwaza kugira ngo agere hahandi. None niba iki kintu kizatuma umuntu abitekerezaho kabiri gatatu kugira ngo agikore, ni impamvu iki kitakorwa. None se niba aho ngaho Egide, icyo Yvette Cooper avuga, aravuga ati ati iyi leta yafashe icyemezo cy'igihe gito cyane, akavuga ati icyo tuyinenga igomba gufata icyemezo cy'igihe kirekire, bakajya kuvurira ikibazo mu isoko, bakabihera hari aho baturuka
bakanakumira bakumiriye bahereye muri biriya bihugu byose barimo baracamo nk'uko urimo urabivuga atari ko ubu ngubu icyemezo bafashe kiradusebeje gisebeje n'igihugu cyacu. bwana Gakwaya aba conservative igihe bamaze turakizi. Ese ku gihe cy'abareba igihe cya Tony Blair ntabwo hano hajyaga haza abimukira cyangwa impunzi, barazaga banyuraga. Ikibazo cy'abantu binjira mu gihugu ntushobora kubuza abantu kuza, ntumenya n'uburyo bahageze. Ntabwo ibi bibaye gusa kubera ko hariho abakonservateur aribo bayobora. Iki kibazo cyabayeho na mbere. Bivuga ngo rero niba kuko icyo kibazo baragiye bagishakisha bagashaka umuti ntibakibone, nuko uwo muti udahari, ntabwo bashobora kuzitira igihugu ngo abantu ntibazinjire. Ariko hariho uburyo bwo gutekereza bakavuga bati kutazabasha kwinjira cyane cyane binjiye mu buryo bubi. Buryo waje akaza n'indege akahagera akagera Heathrow cyangwa akagera Gatwick, icyo gihe uwo ngo yinjiye biba byumvikana. Uwaje n'imodoka gaca yerekanye ibyangombwa, ariko ugerageza kwinjira akinjira nabi niwe uhura n'akaga. Ahura n'akaga kabigwamo, n'ukize aba yadepashije byinshi. Nge nuko mbibona. Uburyo rero mbona ko kuba aba bantu bagenda bakajya mu Rwanda. U Rwanda ni igihugu n'ubusanzwe cyakira impunzi. U Rwanda abantu bafite experience yo kuba baraba. U Rwanda kuva muri 1959 abantu babaye impunzi. Abantu bazi ukuntu guhunga bibabaza, bazi ukuntu impunzi baho. So kugira ngo rero igihugu nk'u Rwanda cyabayeho muri ibyo bintu, abanyarwanda benshi barahunze, kuba cyakwakira impunzi ni ibintu bazi ako kaga barakumva. So kubakira ni ibintu bumva cyane kandi bakora neza. Ikindi kandi ibyo bitwaza bya mikoro. Ese umuntu icyambere ko ari ubuzima, ko ari ukugira ngo ushyire umusaya ahantu mu gitondo ubyuka uri muzima, ko ari cyo cyambere. Bitwaye iki nibaza bakadusanga mu Rwanda bagasanga ibyo turya ari byo turya tukabisangira nabo? Ikibazo kizaba ari ikihe? Icyangombwa mbona ni ubuzima bw'abantu, nguko uko mbyumva bwaragakwaye. Reka tubaze Claude Ntezimana, wowe wumvisha ibyo Egide arimo aravuga, mwebwe murabona bidahindura imitekerereze yanyu yatumaga murwanya iki cyemezo? Ntabwo bisubije ikibazo nabajije, kuko urumva ntabwo numva impamvu Ubwongereza bwo butakira abo bantu bari mu makuba. Ibyo ntabwo bwabyo byumvikana, kuko kuba babakira si ikibazo, ni igisubizo. Ahubwo ikibazo ni uko bagiye gusaba undi muntu ngo bafashe kumwakirira abantu bari mu kaga badasobanuye impamvu ituma bo batabikora. Kuko numva ko icyo ni cyo kibazo nyamukuru twibaza. Abari mu kaga bakwiriye gufashwa, bakwiriye kwakira. Ariko ntabwo bambutse umupaka wa Gatuna, ntabwo bambutse umupaka wa Rubavu, ntabwo bavuye ku Kanyaru, nta nubwo bavuye hehe ngo tuvuge ngo binjiye ku butaka bw'u Rwanda. U Rwanda rwanze kubakira. Kandi ibyo murabizi, nta gihe ibihugu byacu bituranye bitakiriye impunzi, ndetse n'iz'u Rwanda zarakiriwe. Ariko icyo nibaza, Bwongereza ku kibwo butakira izo mpunzi, nimba ari n'ubufasha batanga, kuki badakoresha ubwo bufasha bakabaye batanga bakabukoresha bakira izo mpunzi mu gihugu bashikiyemo? Ariko ntabwo wumvishe se ko bavuze ko uyu ni umugambi ugamije guca akamenyero kashyizwemo n'abantu b'amabandi basa nk'aho bagurisha abantu babaka amafaranga yabo batwara aho ngaho? Ni uguca uwo mugozi wari urimo uzana abo bantu. Ibyo ni impamvu, ni ibintu bibiri dutandukanye, impunzi n'abimukira. Impunzi ntabwo ibyo bishobora kuzica intege, ntizizabura kuza ngo nuko bazijyana mu kindi gihugu. Naho ibijyanye n'abimukira nabwo nibaza ko bitakosorerwa mu kindi gihugu, ahubwo niba ari ikibazo cy'abimukira bavugana n'ibihugu baturukamo, abimukira bakabasubizayo, kuko bo ntabwo bahunze. Ni imitekerereze yo kumva yuko nibagera mu Bwongereza bazabaho neza. Niba Ubwongereza budashaka kubakira, babasubiza mu bihugu baturutsemo, kuko ntabwo baba bahisemo kuza kuba bimukira mu gihugu batahisemo. Victoire Ingabire, wowe urabivugaho iki? Ubona ibi ngibi Egide avuze ntibiguhinduye ku buryo ushobora kuvuga uti aho nari mpagaze ndahabandutse?
oya rwose ntabwo ari ibyo donc aho ntumvikana na Egide abo bantu nyine barababaye reba nawe umuntu wemera kunyura muri izo nzira ariko akanga kaza noneho igihe yibwiye ati ngewe uwo bwa buzima bubi bwa kare buvuyemo kwa kubaho mu ishyamba buvuyemo ngeze mu gihugu akiruhutse yakuruhutse bagahita bamubwira batoya ntabwo ubwo ruhukije ahubwo tujye kugusubiza aho watangiriye kuko abo bantu bazanye muri uru Rwanda ntabwo bazahaguma kuko mu byo mwajisomye mwatuguye ko bafite n'uburenganzira bwo kujya aho bashaka abo bantu ntabwo bazaguma muri uru Rwanda bazagenda kandi mwabonye ko n'impunzi zoherejwe na Isirayeli baragiye umunsi sinzi hasigaye nka 4 cyangwa 5 niba ari abimukira ntibazaguma mu Rwanda kuko nyine ikibazanye ni ugushaka nyine imibereho myiza none se niba bongereza bashaka gukemura ikibazo aya mafaranga amapande bavuga bagomba gutanga ku muntu ku kwezi bayakubye iyo myaka 5 bashaka kuyatangaho bakabiha umuntu uwo mwimukira kuko umuvugizi wa leta yahoze avuga ngo ntabwo turimo gutanga ingingo ariko ndagira ngo mwibutse ko mwareba mu gika cya 3 agace ka mbere kuri ya masezerano mpuzamahanga avuga ko nyine ibyo bihugu byakira impunzi bagomba kumenya koko ko uwo muntu ari impunzi niba rero Ubwongereza bafite ikibazo cy'impunzi bavuga bati abantu benshi nabimukira bakavuga ati ko bimukira turabatanga amafaranga bajye kuba mu Rwanda abimukira cyo hunze no gushaka ubuzima bwiza nibafata amafaranga bajye kumutangaho mu Rwanda bayakube imyaka 5 ayo bari kumutangaho buri kwezi ayo mafaranga uzasanga abaye kapitali igishoro gifatika babwira umuntu bati tugwaye impamba ngagenda usubira iwanyu ugira icyo uwimariza babafasha gukora project nicyo cyambere uriya uhagarariye ririya seka leta avuga n'umwe n'iri ku butegetsi mu Bwongereza yavugaga icya kabiri nibyo byo gushaka igisubizo ku isoko niba ari n'impunzi rero zihunze ibibazo bya politiki niba bashyigikire ibyo bihugu izo mpunzi zivamo be gushyigikira ubutegetsi bw'igitugu bashyigikira ubutegetsi bwubahiriza amategeko bafashe ibyo bihugu kwinjira muri processus yo kubaka igihugu kigendera ku mategeko izo mpunzi ntazo bazongera kubona aho no hari umuturambye ntabwo umuturambye ari ukwiyambura inshingano zawe ukazishyira mu Rwanda ndagira ngo ngaruke ku kintu umuvugizi wa leta yavuze nacyo wa mugani kirimo umuti biriya byo muri Turukiya nyine bari bavuga ati muri Sahel kuvamo abantu benshi none rero kugira ngo bambuke buzure ibihugu by'i Burayi reka dufate igihugu kimwe bagumemo tubaha amafaranga nibakore nyine nkuko babikoze gutyo nibafate n'aba bantu babagabagabane ari abafaransa ari Espagne ibyo bihugu byo muri Europe bigabagabana aba bantu Ubwongereza ntibugomba gushakira igisubizo ntabwo Ubwongereza bugomba gushakira igisubizo mu kwica amategeko ntabwo nemera ngo n'umuvugizi wa leta aho avuga ngo ibihugu byombi birigenga ni koko ni ibihugu byigenga bishobora kugirana amasezerano ariko amasezerano bigiranye agomba kuba ukatiyica amahame remezo mpuzamahanga ibyo bihugu byombi byasinyeho ntabwo ku bihugu byigenga niba mwasinya amasezerano mpuzamahanga mugomba no kuyubahiriza noneho hano ni ku muntu hari umuntu agomba kuba isanganiro rya byose amategeko ibikorwa byose ayo masezerano agomba kureba uyu muntu koko ubuzima bwe burubahirizwa barimo barambwira ngo ni ukugira ngo atazongera kurohama mu mazi ariko ubu ngubu turimo turafata bandi barangije kugera mu Bwongereza nibafata abo bafite babagumane barangiza ikibazo cyabo ahubwo noneho barebe uko barinda imipaka yabo nicyo gisubizo ntabwo igisubizo ari kuvuga ngo turabafasha tubajyanye mu Rwanda amategeko turayabyinageraho ariko dukora ibyo dushaka none se bamaze kuvuga ngo indege zaza ejo n'ejo bundi hinjiye abantu bangana iki hinjiye abantu barenze 100 urumva ko ntacyo bibabwiye ane mukuru arinda hari abantu muri kino gihugu bahise bahaguruka bamagana iyi ngingo icyo bashingiragaho baravugaga ngo u Rwanda narwo ni igihugu gisanzwe kiregwa ko gihutaza uburenganzira bwa kiremwamuntu kandi gifite impunzi hirya no hino nazo nyinshi hari abatanga urugero rw'impunzi ziri muri Congo Brazzaville leta y'u Rwanda yagiye gusaba kugira ngo zifate ubwenegihugu zifate pasiporo y'u Rwanda zigaruke ziranga kandi ni nyinshi n'ibihumbi baravuga iziri muri Zambia iziri muri Malawi muri biriya bihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo ndetse na Afurika y'Uburengerazuba bakavuga bati iki gihugu ntabwo ari cyo mwari mukwiriye koherezamo izo impunzi cyangwa se ababimukira ibyo murabivuga w'ikibwana mukuru leta tugomba uyu munsi kujya twitondera cyane abantu bakora amaraporo bicariyo icyo ni kimwe n'abantu bakora amaraporo kubera ko bavuganye n'umuntu umwe cyangwa hano babiri bitewe n'inyungu bakurikiranye bigaterwa n'amakuru babahaye harimo no kwivuguruza ubu se tugisubiye inyuma imyaka 2, 3, 4, 5 ibihugu by'i Burayi muri ibyo bihugu byakize bifite ubutabera bwakataje byakoze amaperereza n'amaperereza bimaze kohereza abantu ngo baze kuburanira hano mu Rwanda n'ibingahe rimwe na rimwe abantu bajye bahuza ibikorwa n'amagambo bavuga uyu munsi turimo turavuga gutabara abantu biranantangaje kubona nk'uko Egide yigeze kubikomozaho
umuntu avuga ati umuntu yageze mu Bwongereza ariko abari gupfaho hagati aho ngaho ni mu bihorere. Hari n'ukuriye idini aho ngaho mu Bwongereza ubikemanga cyane cyangwa se ubirwanya cyane. Uyu munsi akaruru yavugije ko nta rimwe tumva kavuza abo bantu bose bapikirira hagati muri iyo nzira agira icyo abavugira. Ashobora kuba bivugaho ariko akaruru yavugije aho kageze ntiyigeze akavuza abantu bapfa. Uyu munsi rero kuvuga ngo uburenganzira bwa muntu nose uburenganzira bwa muntu bari kujora u Rwanda buruta cyangwa se buhuriye he nyine nabo ngabo batikira abantu bacecetse, nabo ngabo barohama bacecetse, nabo bagirwa bacakara, nabo bagurisha imitungo yabo, imiryango igaterana igafata amayiri 5,000 10,000 bakayaha umuntu umwe batazi ko azanagerayo, abenshi bakanarohama. Ariko aho ngaho ngira ngo buretse gote gato gakwenda bigusabye rwose ari igihugu cy'u Rwanda n'Ubwongereza bishaka gutabara abo bantu ari nabicecekera nabo turi kuganira uyu munsi batagira icyo babavugaho, n'abasanzwe barebera kuri televiziyo abantu bakarohama bagakora itangazo bakarekeraho. Unyuranye n'uburenganzira bwa muntu n'indi muri abo bantu babiri. Ntekereza rero nk'uko nari mbivuze ni byiza kuvuga, ariko ntekereza yuko abantu bagomba no kugera aho ibintu bibera. U Rwanda ngarutse ku kibazo cy'impunzi, hari igihe nuko ntibuka itariki u Rwanda rwakuyeho iyo stati y'ubuhunzi, amarembo arafunguye. Uravuze uti bagiye no kubazana ndi bashaka, none se bigeze basaba n'igihugu barimo ngo nikibirukane ku ngufu, barakubwira amarembo barafunguye, baraguhamagaye ntushaka n'uburenganzira bwawe. Niba hari icyo wishisha inkiko zagikurikirana, niba ntacyo wishisha nta kibazo. Ariko niba bavuga ko se badashobora kubabonera amahoro, abandi 13 se bahari nta mahoro bafite. Ariko hari abavuga nyine yuko batafitiye amahoro, bafite ibibazo ko ari mpamvu badashobora gutanga. Igihe yatanga ikibazo cye akagaragaza uburyo atafitiye amahoro, kuko kujya kuvuga gusa ngo ntabwo mfite amahoro sintashye mu burenganzira bw'umuntu ntabwo bihagije. Bashobora kujya gukemura ikibazo mu gikundi, bashobora gukemura ikibazo umuntu ku wundi. Ibyo byose ntabyo guverinoma y'u Rwanda yigeze yanga. Ariko nta n'ushobora guhatira kuvuga ngo ngwino ku ngufu cyangwa ngo ujye kubwira igihugu runaka ngo nimwirukane abo bantu. Icyo bakora no gusensibiliza, icyo bakora no kubwiriza, icyo bakora no kwigisha no gusobanura, ariko icyemezo ni icya muntu ku giti cye. Nejo bundi mwarebonye mu makuru hari abarangije imutobo bavuye muri Kongo, bari n'abasirikare, bo ntabwo tuvuze gusa bari n'impunzi gusa, bari n'abasirikare, hari n'abafashe intwaro batera igihugu cyabo, ubuse ntibasubiye mu buzima busanzwe. Ntekereza rero yuko ibyo ngibyo byose kuba abantu babivuga, n'ibihugu bifite za serivisi de renseignement zifite abantu bashaka amakuru, ntabwo Ubwongereza bwajya gupfa kuvuga ngo twohereje abantu hangaha buziye neza yuko buhohereje kugira ngo bajye gutikira. Ibyo ntibishoboka. Hanyuma ibi byerekeranye n'uko uburyo hano mu Bwongereza byakozwe, habayeho impaka mu nteko nshingamateka, bagerageza kubicamo ndetse n'abantu bafata ingamba zo kujya kurega mu nkiko. Ariko mu Rwanda Claude Ntizimana we yatubwiye ko byabaye gusa muri leta, bakavuga bati ibi nibyo bigaragaza yuko nta burenganzira busesuye butuma ibyemezo nk'ibi ngibi bifatwa, bifatwa gusa na leta y'u Rwanda bikarangira. Ibyo byo mu bivuga ibyo ngibyo rero nibyo nkubwira n'ibihe byarabindutse. Iyo ni complexe de superiorité, kumva yuko niba u Rwanda rufite amategeko runaka agize hatandukanye nuko ibintu bigera mu Bwongereza cyangwa i Paris cyangwa i Bruxelles, ko niba bitandukanye ibyo mu Rwanda ni amafuti, iby'abazungu nibyo bifite ishingiro. Ibyo ngibyo hoya na Depite Claude Ntizimana yabikwibwiriye ko ibyo leta y'u Rwanda yakoze bijyanye n'amategeko yo mu Rwanda, ko guverinoma ifite amasezerano ishobora gupropoza ikayakora ikashyiraho umukono, ikaba hari n'andi idashobora gushyiraho umukono adaciye mu nteko. Ibyo ngibyo nk'uko Depite yabivuze byubahirije amategeko. Uwo hanze rero we ntabwo ari uzaza kutubwira ngo gukora ko mwakoze gutya bitandukanye n'ukwacu, ngo ubwo ngubwo ibyanyu nta shingiro bifite, nta gaciro bifite. Hari nabo numvise turi mu kindi kiganiro ku yindi radio mpuzamahanga, wumva yuko abantu babohereje mu Rwanda wagira ngo babohereje muri gereza, bakabigereranya n'ibibera muri Australia aho abantu bafungirwa mu kirwa. Nabasobanurira nti hoya umuntu azagera hano, azajya ahantu hanaha
hasukuye. Ntabwo ari kimwe no muri Petit Chateau i Bruxelles. Abazi Petit Chateau bajya gushaka ukuntu ahantu bameze. Umuntu azidegembya, aziga, azivuza, nabasha kubona akazi yarize Ikinyarwanda cyangwa yarize Igifaransa bizashoboka. Ngo hoya ngo urabeshya. Iyo umuntu usakubwe gutyo ngo hoya urabeshya, wabirenza wiki. Ikindi nkababwira nti abantu bafite uburenganzira bwo kuza mu Rwanda, niba bayimpunza akabona iyo sitatu y'ingimi, niba atabayimpunza agatura, niba ashatse gusubira mu gihugu cye agasubirayo. Hari ibyo numvise Madame Ngari yakomejeho avuga ati abanyeribe cyangwa se abanyesirayeli baje ntabahari nyine kuko baraje bahabwa residence, barangije bagenda mu buryo bwemewe n'amategeko, ntabwo bongeye kugenda nk'abaclandestin. Ibyo ngibyo nabyo biremewe. Abanyeribe bari gashora bamaze kuhashira, nyamara basubiye muri bya bihugu byari byaranze kubakira. Ubwo Perezida wa Repubulika avuga ati ngiye nimubanza mbere babe babonye aho barambika umusaya. Ntabwo rero tugomba kuguma n'ibyo navuze mu mitekerereze ya kera, kumva yuko hari ibihugu by'i Burayi bifite ijambo, icyo bivuze ni kungubu kigomba gukorwa. Ibyo bihe byarahindutse, shinge yuko byagiye mu rukiko. Twanakwihangana tugakomeza tukaba twihanganye guhita dushinja ngo binyuranyije n'amategeko. Mureka turebe icyemezo kizavamo, tunibutse ko ari inkiko ebyiri byanyuzemo bakavuga ati turabona nta kibazo, tureka kuba tuzigisha amategeko, ariko tuvuge tuti okay, ubwo impaka zabaye nimureke noneho umucamanza afate icyemezo. Ariko hagati aho ngaho ntabwo bigomba kubuza ibihugu bifite ubushake gushaka igisubizo cyo kuvana ubuzima bw'abantu bageramiwe muri biriya bintu, kuko birashoboka. Reka rero turangize ikiganiro cyacu dutanga umuti urambye kugira ngo turebe ko iki gihirahiro cyavamo. Egide, reka aba ari wowe mperaho. Wabonye umuti Victoire Ingabire yarimo atanga agaragaza ati aho kugira ngo batange ayo mafaranga angana gutyo bayahe igihugu, bayahaye abo bimukira bikabafasha kujya kwibeshaho niba aricyo bari baje bashaka. Wowe ubona umuti urambye wabo uwuhe? Amashyaka cyangwa se ababa banyuranye muri politike, muri gahunda baba barihaye, iyo hageze igihe kirebana n'igihugu, abantu bose bashyira hamwe ku neza y'igihugu. Ni ukuvuga ngo mu kuvuga neza igihugu, mu nyungu z'igihugu, mu iterambere ry'igihugu, ibintu byose biganisha ku gihugu, amashyaka yose cyangwa se parti politique cyangwa se uko umuntu yabyita uko ariko kose, abantu bashyira hamwe ku nyungu z'igihugu. Nge wundindiriye umunsi umwe Madame Victoire Ingabire yazavuga ikintu kizima leta y'u Rwanda yakoze, kuko nk'uyu munsi nabonye ko yanenze no kuba inama izaba mu Rwanda, inama ya CHOGM, ko ngo nabwo bahisemo nabi kuba baravuze cyangwa baremeye ko ibera mu Rwanda. So bivuga ko rero bitanantangaza ko n'iki ngiki yakirwanya cyangwa yakivuga nabi. Ikindi noneho ndagira ngo mvuge ngo hari ibyo bavuze bavuga bati umuntu yamaze kugera mu Bwongereza, kuki noneho bamukura mu Bwongereza, cyangwa se kuki habaho ibindi bintu byo kuvuga ko agiye mu Rwanda. Buriya kuvuga ko agiye mu Rwanda, uwageze hano ngo yamaze urwe nta kibazo, ariko icyo nshaka kuvuga, utabaye ukiri hakurya, wari ugiye gusimbuka muri train cyangwa wari ugiye kwinjira muri frigo cyangwa wari ugiye kurira ikamyo, kuko ari gutekereza ati yewe n'ubundi ninambuka bashobora kuba hari ahandi hantu banjyana, arabitekerezaho kabiri. Bivuga ngo arasaba bwa buhungiro, kuko mu mategeko n'ubundi ntawe uguhatira gusaba ubuhungiro, bakubwira ngo busabe mu gihugu ugezemo bwa mbere, ariko iyo utabusabye n'ubwo ukirimo ntawe ubuguhatira. Bivuga ngo rero Iraq, Iran, Afghanistan, za Pakistan ntabwo zifitanye imipaka n'Ubufaransa, ariko barabihorera bakaza bakagera mu Bufaransa babibona, bakava aho baherereye bagenda begera boda y'Ubwongereza ku mazi, bazi neza ibyo bazakora. Ikintu rero umuntu aba batabayeho n'iki, nuko batekereza kabiri mbere yuko bataravereka ngo bazajye mu Bufaransa kugira ngo yinjire mu Bwongereza ndeye namenye ngo bazanjyana ahandi hantu. Nicyo ngicyo umuntu azaba atabaye. None umuturambye umuti rero umuti uti nuwuhe? Buriya ibyo ni ibintu by'abanya bakora politike cyangwa se bafata ibyemezo, ariko nge nzi neza ko icyo bahisemo cyo kuvuga ko hajya habaho uburyo bajya mu Rwanda, nzi neza ko bizagabanya cyane cyane ngendera ku bazaba bagomba gupfira mu mazi cyangwa se ubundi buryo bwose bagerageza bashaka kwinjira mu Bwongereza. Ndahamya neza ko umubare uzagabanuka mu gihe
icyo kintu kizaba kibayeho kigafatwa nk'icyemezo koko bazajya babajyana mu Rwanda. Ndahamya neza ko umubare uzagabanuka kikazaba ari igisubizo cyiza. Claude Ntezimana, wowe ubona umuturambye ari uwuhe turimo turarangiza? Nge numva umuturambye ntabwo ari uwo gukemura ikibazo muri ubwo buryo, kuko nk'uko nabivuze ku bijyanye n'impunzi kuba bazizana mu Rwanda ntabwo bizabuza ko abantu bahungirayo n'ubundi, kuko n'ubundi nk'uko nakubwiye umuntu uhunga abakiza amagara. Nkumva rero kuba washaka umuturambye bitabanza kugufasha kubanza kwica amategeko. Ikindi numva ku bijyanye n'abimukira bakwiriye kujya muri biriya bihugu bavamo, kuko ibihugu by'Uburayi ndetse na Amerika ibyinshi byagize uruhare no mu gukoloniza ibihugu byo muri Afurika na Aziya n'ahandi, ahubwo bagasubirayo kuko abo bahunga ubukene babimukira bahunga imibereho mibi, ahubwo bakagira uruhare mu guteza imbere ibihugu bikennye, haba ari mu kubaka ibikorwa remezo ndetse no kubafasha kubaka inzego za politike, ku buryo ibyo bihugu biba ari ibihugu byiza nabyo, kuko uri umukire buriya ntukwiriye kwishimira ko ukize abaturanyi bawe bakennye. Mu bijyanye no kubaka ibyo bihugu bikiri mu nzira mu bijyanye na demokarasi no kubana mu mahoro, uwo ni wo muturambye biriya bihugu bikize biteye imbere byagize n'uruhare mu gukoloniza ibihugu bikennye, ibihugu biri muri Afurika, kugira ngo ibyo bintu by'abaturage cyangwa abantu bagenda bimuka bahunga intambara abandi bahunga imibereho birangire. Uwo ni wo muti urambye nta wundi. Urakoze. Victoire Ingabire, uretse biriya wari wavuze, hari ikindi ufite wakongeraho ku byerekeranye n'umuti w'iki kibazo urambye? biriya nari navuze bijyanye no kubaka ubutegetsi bwubahiriza uburenganzira bwa muntu. Umuvugizi wa leta yavuze ngo amaraporo avaho arabeshya, ariko ndagira ngo nibutse urugero rw'ibindeba. Mfite abantu twakoranaga bishwe, mfite ababuriwe irengero, dufite abafunze uyu munsi barimo banakorerwa iyicarubozo, harimo Cyuma Hasani, ngira ngo ahora byumva bivugwa. Ayo maraporo avugwa ashingiye ku bintu biriho, ntabwo ashingira ku bintu bitariho. Ikindi ngira ngo mvuge ni birebana iyo kuvuga ku Rwanda nyine, niba dushaka tuvuga ngo hatangwe umuti urambye turebe ku gihugu cyacu. Niba dufashe impunzi abimukira baje gutura mu Rwanda, ntabwo icyo cyemezo ubundi cyagombye gufatwa n'ubutegetsi nyubahiriza itegeko bwonyine. N'ubutegetsi nshinga amategeko nk'abahagarariye abaturage bagombye kubona bo barabigizemo ijambo, nubwo ari itegeko. Daho niho dufite cya kibazo cyo kugira kuba tutarubaka igihugu kigendera ku mategeko. Amategeko nyayo avuga ati niba iki kibazo kireba igihugu cyose, ntabwo bigomba ari icyemezo kigomba gufatwa n'ubuyobozi nyubahiriza itegeko gusa, bigomba no guca no muri bandi bahagariye rubanda, ijwi ryabo rikumvikana bikagerwaho. Ndarangiriza ku byo Egide yavuze, avuga ati Ingabire nta kintu ashima, ibintu byose arabigaya. Nagira ngo mvuge ko ntabwo bagomba kuvuga ngo abanyarwanda hari ikibazo gihari tugiye kwakira impunzi twese tubyakire kimwe. Hari itegeko, mbona ko itegeko remejwe. Egide rwose ntuzategereze ko nge nzakoma amashyi kugira ngo amategeko yishwe, ntibishoboka. Ariko reka nkuguhe nk'urugero, uravuga ko nta kintu na kimwe ibintu igihugu cyacu cyamaze kugeraho uyu munsi kigejejwe n'ubuyobozi bwa FPR. Ndi mu bantu baba ku isonga mu gutuma nta muntu n'umwe ugira icyo abitwara. Dore tugomba gusigasira ibyagezweho, nibyo bintu bishobora kudufasha gutera imbere. Rero niba ari ikibazo cy'umutekano, aho ngaho abantu bose bagomba kwuzuza hamwe ku kirebana n'ikibazo cy'umutekano. Ariko ikibazo cy'imiyoborere y'igihugu ntuzambaze ko amategeko yicwa ngo hanyuma utegereze ko Ingabire nzakoma mu mashyi ngo ni ku nyungu z'igihugu. Ntabwo ari inyungu z'igihugu, ni ukuroha igihugu. Ibitagenda neza tugomba kubivuga kugira ngo bibere urumuri abayobozi bari ku butegetsi bati biriya bintu koko bigomba gukosorwa. Alain Mukurarinda, reka ni wowe twatangiriyeho, turimo turakubaza uko wabyakiriye. Ariko se nyuma y'izi mpaka cyangwa se nyuma y'ibi biganiro tugiranye, ibitekerezo batanze n'umuti babona urambye, ubona hari icyo bishobora kuba bigufashijeho byagufasha kugira inama bagenzi bawe mukorana kuri iki kibazo? Iki kiganiro n'ibindi byinshi twagiye tugirana n'impaka zose zagiye ziba byongeye kungaragariza ko u Rwanda n'Ubwongereza nibura bo bagerageza gushaka bitari mu magambo, mu bikorwa, umuti urambye cyangwa ushobora kuzaramba wabonerwa kiriya kibazo. Urabona ko turinze turangiza impaka nta uvuze uti nyamara bw'u Rwanda n'Ubwongereza bari bakoze batya, twe turabona twakora gutya. Reka da, uyu munsi igisubizo cyonyine gihari twongeye kurangirizaho ni icyo u Rwanda n'Ubwongereza batekereje. Nasoza mvuga rero niba
mu kujya impaka niba no kujya mu nkiko ibyabaye byose nta wundi muti mwebwe mufite nibura nimuha amahirwe y'abashaka kugerageza uriya muti muzawunenge watangiye gushyirwa mu bikorwa wenda binakosorwe cyangwa bibone kuvanwaho ariko mutawubujije nibura no gutangira kuko umugabane wacu wa Afurika ndabivuga nshikamye niwo mugabane ukize kuri iyi si ariko biranababaje ko bawutuye hari bo bakennye kuri iyi si. urakoze cyane Alain Mukurarinda. Bakunzi b'imbaraga Media TV, icyo kikaba ari ikiganiro cy'igice cya mbere mumaze kumva cy'uko bamwe mu basesenguzi baha mu Rwanda bafata umugambi wo koherezwa kw'impunzi zashakaga kwibera mu Bwongereza zikaza hano mu Rwanda. Igice cya kabiri rero mukaba mugiye gukomeza kugikurikira amashusho live hano ku Mbaraga Media TV. Mukanya tuhahurire, ciao ciao.